Ka lempung yelek kai bol ya kabala penihat dekat National People's Youth Front Western Jirang Constituency ya kabala tip kum ka MLA Cup Football Tournament 2022 la yo ban sedang no menta ka sengi ka khat khandai tarik risau Hamadan Western Riboy. Hagane ka lempung yelek kai bol lawan ban pli perda da MLA ka Jirang Constituency ba sustenance sotun ha ka jingdon rengkat UMDC ka Jirang ba Victor Rani ubak pendap lang walang Presiden ke NPYF Riboy District, ubak Iratus Nongsit Vice President Meghalaya NPYF, usamlam Marcos Lapasam Presiden NPYF Jirang Blok, lembat kiwe ki riu paukmat ketika than, bat ki pajba ki belawan ban ajing kersyani laki kenhun. Habab haipat syaka jingyak hun ha ketika sengipli ya ketika lempung, layak hun ningkong ha pedeng ka Umrit Sports Club, persya ya ka Patar Khma Sports Club, Bat ka Umrit Sports Club kalala ban penlim no ya ka Patar Khma Sports Club lengba da ka jing ya shoot tiebreaker. Bat ha ka teka lempung kidan kumbalai po arteli ki kenhun bawan ban ya syem benta ha ka ba ka song pisa kalong silak tingka rengkat ka trofi na ka benta ki kenhun ki bayora ya ka nam la do. Bat sanpau hajar tingka rengkat ka trofi ya ka kenhun bawan baar bat ansamru ya ki kus nam shimen. Kapong jong kene ketonmen kalau man kring iki kun samla kamtam ya ki players ki badon ya ka sap ka bekerpang agwede bat ka sports kamtam ya ka football naso wanai jingiro ya ka NPYF ka sim ya kene ka Senjam bat kunjuru katong ka bakmat jong ka NPYF na kemencapan rating kong ya ki jing sniu ka NPYF kadai kowe na ki Youth Front jong ka National People's Party ka ba omnay tang haki benta jong ka politics kanay haki kam social kiba ka NPYF kalasim haki ba bun ba ki benta nasobanay ka jingiro ya ka NPYF kamtam hakubede ba ki bubun ba ki programs ki special ki awareness programs kamtam hakabede bat ka jingrat dingkong lali ka awareness hakabede bat ka bandrat dingkong ki jing sniu kamtam drugs way na ki jing diwaj uba la pengok ya ki kun samla jong ga dong ga than aka jela ka jungi hi brokowe te ngai ka jukuble ki bok ki wengi pi ya ka lentia ki juki baro ki member jo ka NPYF ka ba pila ai ya kata ka jusekri na kumta kumno pila ban tesong ba kumno pila ban hitai ya ki wei pat ba kinya ya ka lenti ka bebek bat kerpang na bede kumno ba pinwara ya ki emasa lang ka bakut ka basuba tenga ai ka jiro bat kunjuru agane kesni in play chisndon ya ka football tournament kaba nagalian ke NPYF kalau punya bat kunjuru yakit bokit yang ikitim sebaro kibala isim menca ai bakene ke jingile kai ke jumpi ka jingmu ke jumpi ki players baro dari bandon ni ka thong tum no mampi pila ban penklan lani ban pinjubit susu ka sap ka terpang ke juan obrio omde tang da bersusung henry kasap ke terpang kawan obrio lengba ke jing tristom ina banong ba ulo obrio dan ne kasap ke pamulu dan kadai lengba ke jing tristom tega kepada pi baro ki players ba pi tristom hak laki events ke mama pi dan la kalong ke sports football la kalong ke basketball la cricket la kalong kino ki jingile kai tingi kebok kedwang iti bapinang la bat pejebet pangit anglut ba kani kadong gathan western boy kabi kadongi kinang yi susu yaki players ke bangni sekmat hakam tam hakikam sports kam tam haka football batui ki events